Ya murabibona rero ko uriya ari umunara, uriya munara uherereye mu gace ka Kamanyora, ni hariya neza ni Kamanyora. Inyuma yaho buriya hariya hari sitasiyo ya gaze, ni ingabo z'u Burundi rero zimaze kuharasa igisasu cya kabiri gikomeye cyane, kandi dore ko turaza kubabwira tunabereka uko biri kugenda hano mu burasirazuba bwa Kongo, hano i Bukavu. Murabibona ko drone ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa CH imaze gushyirwa hasi n'ingabo za M23 AFC. Dukomeza no kubereka ku bice bigiye bitandukanye, ubona ko abarundi nubwo bari kohereza ibisasu muri Kamanyora, byatangiye kugaragara ko na M23 hariya inyuma y'iriya misozi nabo batangiye kohereza ibisasu muya ya, kugira ngo rero dukomeze kubona ko muri kumwe natwe, mukande subscribe ndetse mukande like na comment kugira ngo dukomeze kubana, kuko turi bugende tubana namwe amasaha ku yandi tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye biri kubera hano ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Kongo. Bigaragara ko intambara iri gufata indi ntera, kuko byatangiye kugaragara ko mu gace ka Kamanyora ndetse n'Uruvungi hari gukoreshwa ibitwaro binini cyane. Ni nyuma y'uko amakuru yasohotse ejo kuwa kane ko abarwanyi ba FC M23 batatse ibirindiro by'ingabo z'u Burundi, bica benshi ndetse kandi ngo hanafatwamo abarenga 50. Ruri kugenda dukurura gake gake. Icyo usabwa wowe komeza ubane natwe, ukande subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tugende tubana natwe. Rero mbabwira ngo muri kumwe nanjye Sina ikangubu, tugiye kugenda tubana namwe. Murabona ko uriya ari umunara, ingabo z'u Burundi uri Kamanyora, hafi neza ya Ruvungi, hafi ya Ruvungi, muri mu majyepfo y'Ikiyaga cya Kivu, ubwo bahita muri Nord Kivu. Muri Nord Kivu rero Kamanyora hafi na Rusizi, hafi neza ku mupaka, hari ingabo za FC M23. Nyuma tuzakomeza twenda tubereka kuko abaturage ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage nabo bari kibuga cy'imikino. Drone yo mu bwoko ni drone bwoko bwa CH4. Iyi ni drone yakomeje kugenda isa abarwanyi ba AFC M23. Ugushyingo byari byagaragaye ko M23 yarashe drone yo bwoko n'ubundi nk'ubu ngubu y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, bamaze kuyirasa. Ariko n'ubu ngubu amakuru yagaragaye nuko iyi drone n'uyu munsi kuri iyi tariki yaje kuba yongera kuraswa. Amakuru ni menshi cyane, biteye ubwoba kuko intambara yabaye intambara. Hariya muri kubona kuri musozi hariya n'iminembwe, hano uyu mugezi muri kubona ni ku Rusizi, ni ku Rusizi. Biri kugaragara ko hari M23 nayo yamaze gushingayo ibitwaro bibiri, yamaze gushingayo imbunda nini ebyiri. Ubu iri kurasa k'ibitoke hariya mu Burundi, kubera ko n'ingabo z'u Burundi hafi mu birometero bike niho Burundi bwari bwashinze za mbunda zabasaga twakomeje kugenda tubabwira. Rero uko bigaragara ingabo z'u Burundi buriya zimaze kurasa uriya munara wa televiziyo. Ariko mu makuru dufite nuko ku ruhande hariya naho hari sitasiyo ya gaze, hari sitasiyo rero ya peterole. Tugakomeza kutwibaza impamvu u Burundi buri kuharasa, bubizi neza ko hari sitasiyo ya peterole, hari n'abaturage bagituye muri biriya bice. Nk'uko turi kugenda tubibona, hari abaturage bagituye muri biriya bice. Twakomeje kugenda tubabona, hari abaturage bakigenda mu nzira nk'uko tubikesha. Ni nyuma rero y'inkundura n'ubundi ikomeje kugenda iba muri kano gace ka Kamanyora,
bigaragara ko abarwanyi ba M23 hamaze no kugaragara amafoto ndetse n'amavideo agaragaza ubwato bunini cyane bwari bwikoreye abarwanyi ba M23 buza muri kano gace ka Kamanyura, ubwo buje gutanga umusazo. Rero turakomeza kugenda tubabwira, turakomeza kugenda tubana namwe. Icyo musabwa rero ni ugukanda subscribe, like ndetse na comment, ubundi ibindi tukaza kugenda tubiganiraho gake gake. Amashusho yo murakomeza ku gihe nk'uko bisanzwe, kandi mugiye mwibuka no gukanda comment, mwibuka no kuduha comment y'ibyo dukora kugira ngo dukomeze kugenda tubana namwe 5 kuri 5. Amakuru rero yandi dukura mu masezerano yamaze gusinywa i Washington ku mugoroba washize nuko buriya ari amasezerano harimo ubucuruzi, ubufatanye mu by'ubukungu bw'akarere ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo kurandura imitwe iyo ari yo yose yitwaje intwaro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ngo rugakuraho ubwirinzi. Abantu benshi bari kwibaza niba iriya nama yabaye yaba ari iya